O saratты 600 kilo atken. Oroza kadar. Бербей тауыз дейді. Көтеріліп кетті о дағы. Бақыт шықты. Берді? Дос екен да? Ой, дос. Бұл чаппаған балақ, шөйді таштады. Илдейді. Илдей бір. Ат қой үрген тұр, қынап бар айтады қой жанында. Оры. Қой өрбе, ол өз чабалбай да қорқы егер қашты қармап. Қапқай атты дей тұрған екен, түш. Атты бұздың да. Бәрі өрді қорқы. Üniversitede. Elektrudun şerigini tartıp koyunç. Çoğur koy verev. Çoğur koy vermey toqşaydı. Mbappe kaçtı, Mbappe Qo'chqorga. Ajının atına. Almaz Ajının. Baxtiyar Kamays'tan kelgen at. Uluttuq sport kanalından. Meymanға mingizib aşırıştı oşonu. Biroq qarmoqda meymandın ay. Alıp koydu. Meymandan alıp koydu da. Zulüm tartıp atat. Zulüm kaçıp ketdi mi? Yok. Biroq tartıp atat. Dav deydi qo'y jonivar. O şaqtағы шумкарға ашқан бұл Нұрдәулет көбі. Шумкар оқшайды. Арқы өйіс мен бері көйістің тіреші олтады кен да. Ортода айғыр жалдың таласы шу туық шамалдар мен бөліп тұрады бұл екі айлды дейіп. Ол осы көрін тұрады бір-біріне. Қана қайсы аттар бар. Біз істеп атқан аттардан. Ya aka başta alıp dur çaka. Çep. Kutaka o mınava gireyt kan. Şiyanı var. Atacak işkene.
da. Ооба. Мына Элик Сурдун шериги 1 жылда туулган экөө. Күмүш ака бана бул. Мен алып кеткен жылы көргөм ушуну. Элик Сурдан жашы чоң, айына чоң болуш керек бул. Жетелеп чыкты бир. Катты болтат улагай. Торпок жеңил экен. Кар, жер кар турат кашып кетти. Жатпайт ат жерге торпок. Тарсылда эле көтөрүлүп кетти. Мына ушулай. Zor bolup kaldı top. Şurada. Pres bolup kaldı. Öyle öyle. Bundan da güle getiriyorsun. Uzun söyledi. Kalksanız atın ne? Meyman kaçırgan eken. Vaqt kaç götür meymanı mesele. Özgön bu? Özgön. Şaraşa. Yanın balası şu ol qaldı bundan. Yanıydan. Yaxşı ekan, yaxşı ekan. Yaxşı ekan. Tilla şopur kaçıp çıkıptır. Hayda şopur kamazdı. Durdular. Qanday ekan? Yaxshimi? Мына ушундай торпок жеңил болсо ушундай шаңды улак болот да карачы. Ызылдап жерде жатпайт. Только куш, тыталакай. Кыскасы улак кызып атат. Ат көбөй. Сорундар акчалай. Patanın keremeти daha күчтүү. Былтыры да узулум пата улак бергенден кийин 2 айга жетпей үйлөнүп жүрдү жигиттери. Пата алгыла силер дагы. Так. Эки ат бирдей келе жатты, мындан карачы. Sol mı elemanın atasına götürülüp gitti de. Torpaq жеңил болуп жатпай жатканча. Bundan da келе кызыл төбөтөй. Жакшы экен ар жагында. Бакыттын артында кызыл төбөтөй. Ой, Raim, sal boykanı, Raim sal boykanı. Onga. Kıyal çüde. Benim atım mı? Katur var. Yanakı. 600'dün kızının balası. Kıyal aldı karalmadan.
Ana sıkıl mı da cüret. Kılıç aka uşul yerden daha bir. Sıkıl da. Kolay gelmez qanday? Yaxshimi? Voy, qanday limon yaxshi? Jaqubbek kelgan kim? Oldi. Oldi qo'ldan. Kapı başla. Rahim Boykan'ı kayra. Rahim Boykan'ı kayra sal. Kayradan Rahim. Tondu çeçik koy olsun da. Kaptalga düşüp ketdi deydi. Nurtilek. 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 Ulan bek bir kaşka direk. Orustan jaragan atı şunu gördüm ben şu tegerekte. Katu baratken. Üstünde şopur böyle ögende ulan bolgonda. Keltirmeye gel. Alladı. Şol munu attağa satıla demirin yürgen atağı altın Zalatoy elemanın atı. Bek dur ekendi. Buna baya men satkan at. Былтыр Zamir Puldun atının balası. Yenesi janakı 600'dün kızı oldu şunun. Koçun ake çağırıp yürgende. Tayvastın atası var ele. Çurqobur aytkan bozat. Былтыр мен алып bunu tarbiyalap barpılıklarga satkam. Barpılıklar bu yıl karalmalıklarga satıptır. Men 140 kele sattım mene. Az 200 kança dedi. Şu 300 ke çamalı satıptır da oşa bozattı. Kötörülüp ketdi. Muna şu Eldos palvan. Meni atkan attағы satılat elemanın atı ötkönde janagı жерге талда улакта бирөө үстүнөн тутунда өзөңүз калып кетип эме болду го. Торпок жалына түшкөндө ат жөнөйүп, баягы үстүндө киши бошураак болуп калып кетти. Элдос ака чаап жүргөн экенсиз, Элдос ака муну? Мен чаап жүргөн муну. Үстүнөн баштап чаап болду. Биздин ат эле бул. Эмне сорундарга таштадыңыз? Мен койго чыдадым, таяга чыдадым. Ошого чыдадым, майдара сууда баштадым. Анан досум алып кеткен, şu досуман Уфага келген экен. Жакшат бул. Бизге атасы hem жакшат эле болду. Атынан ошол убакта 1 миллионго бербеген ат болчу да. Балдарын эле, кулдарын эле 2 миллион, 3 миллион сатып кеттим. Жакшат да бул. Жакшы экен. Азыр дагы минди. Мен дагы азыр улак топ болсо тоонда тартып өтөйүн. Элемандын атасынан сурап коеюн, Кубанч ака, бунун жашы кандай болуп калды? Yaşı ошол жастардан келген. Ошо жашы 6-7 жасында барып калды да. Ооба. Зорго түштү эле дей. Дагы көтөрүлүп кетти да. Шум каралып кетти чагым.
Комсомолда bir жигит баталы улак берип атат экен, улду болоюн деп. Мен бул жерге 1-2-3 ат бар эле, ошолорду улагы менен тартып берейин деп келдим. Ишеничтүү уrak эми. Мен да көңүлүм тынчыраак болсун деп. Мына бар айткан сарат сатылат, Орозаканын көк аты сатылат, Илиштин Ыс көл деген аты сатылат. Баталар кабыл болсун, ушул улакты берип аткан жигиттин ниетине жетип, улду болсун. Жакшы улактар боло берсин. Кыргыздын көкбөрү оюну өркүндө өсө берсин демекчибиз. Ар бир кыргыздын жигиттин мингени аргымак долдул буудан болсун. Ар кандай топто турган болсун. Жигиттер соорундун кантын урган болсун дейт. Ана ошентип кыргыз элинин көөнүн бурган болсун. Алга кыргызымдын жигиттери аппак карда улак сонун болот. Ona yıldızı salvo atać. Orada vakta жүрөт. Azır aka 1 minut. Şunu emet olayın aka 1 minut. Azır onalar жобот olbayın. Barda orta ona sarat. Orada aka kayağında жүрөt. Ay bege. Anladım. Ulan gaz. Buna kaşkat. Jirep vardı. Jetti. Berbey tavız deyt. Katık turağı da deyt biroq. Jön durak turağı bağızga jetpeydi deyt. Berki toratı satıptır. $300 kotordu deyt. Kalganın kotorganı alıp ketişet deyt. Özbekistan'a.